Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka West Khasi Hills District Cricket Association ha ka khatratrik ubanai kalalingkot arajar arpusaw kalayo ban pli perdaya ka lempung ile kai cricket ya ka belatip kum ka District Premier League Cricket Tournament arajar arpusaw na ka benta ka kerdan First Division. Haba phasha ketika sengi pli perdaya ketika lempung ka kenhun ile kai jong ka latway tang kalayo ban korea ka jingjop da pra wicket ya ka mau yong lum sentiu ha ka jing ile kai persha ka belalong hamadan mau rusiar West Khasi Hills. Ha ketika sengi, ya ka toss la job da ka mau yong lum sentiu, bat kalah kamai prapun riu run, naki arpau over, ha ka ba barok ki wicket, ki hap no. Nang ta ha ba be ya ketika jing kamai run jong ka mau yong lum sentiu, kalat wei tang ha ki prapun wei over, la yok ban kamai prapu khandai ru, bat arngut ki wicket, ki la hap. Kumta kalat wei tang kala yok ban kori ka jing job da pra wicket. Syuk ha ketika sengi, Nalor Presiden kesenjuk ubak GC mle ladon nang ru kidukat kesenjuk pat kiwei dia. Kesengi ke ba ingin sepli perdaya kan ka District Premier League jong ka First Division. We wish all of you all the best. Play good game, play a sporting spirit. Ni nakaliang jong ka District Cricket Association ni ai ka jing kitbok kirwiang ni pibro atli kitem ba pinile kai na du kamen sem te ga declare hang ne ba Menta kesengi kat pratrik benai Januari arajar atau la inaugurate la pli ya kan District Premier League First Division Cricket Tournament arajar atau